Znači, pozdrav Raja, idemo nazad, vezi s vama. Znači, u današnjem videu imam nešto, možda se neki od vas pitaju, možda se ne pitaju, ne znam, probat ćemo, vidit ćemo. Znači, u moje slobodno vrijeme, mimo kad, da kažem, igram igrica, live streamam i tako to, ili, ne znam, evo, ovako. Kada izgovaramo glas, skupimo zube i kažemo Kada izgovaramo glas, skupimo zube i kažemo Sjedim s Rajom, pijem kafu, smijemo se, zezamo se. Ili možda, ne znam, gledam televizor, uživam laganice, šaltam programe. Ili, ne znam, čitam neku knjigu. U nekom vremenu ja čak dođem u situaciju i da uđem na internet i čitam neke gluposti. Znači, tražim, rovinđam i tako to. Pa naletio sam na neke stvari koje bi možda i vas zanimale, pa preskočimo odmah na taj dio da ne gubimo vrijeme. Idemo 10 zanimljivih činjenica koje možda niste znali. Da li ste znali da kada grom udari insana, ljudsko biće, da se njegova koža ugrije na 27.760 stepeni, dok je već površina sunca 5.505 stepeni Celzijusa? Da li ste znali na Havajima abecedu što koriste da ima samo 12 slova? To su A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P i W. Od poznatog glumca Jackie Chana roditelji su se upoznali na veoma čudan način. Naime, njegov otac je radio kao špijun, a njegova majka je radila kao diler droge. Tako su se upoznali, tako je naš Jackie Chan došao na ovaj svijet. Da li ste znali da škorpioni mogu držati i do 6 dana dah pod vodom? Ja ne izdržim jedva minutu. Jedna zanimljiva za vas pušače. Da li ste znali da je upaljač izmišljen 10 godina prije šibice? Jedna obična kaška meda predstavlja životno djelo 12 pčela. Čekaj, ne mogu se uzbiti. Da li ste znali da na internetu možete kupiti zlatne tablete za $425 po komadu, koje vam obećavaju da će vam svjetlucati zlatnom bojom? Ova sad, ja mislim, popularna u svijetu, ima nas puno takvih. Nomofobija je strah da ostanete bez telefona, to jest da izgubite telefon. Ajmo, pišite dole koliko vas boli od toga. Filipinski otok Lusan ima jezero u kojem ima otok, u kojem ima jezero na kojem ima otok. Znam da sam dobro pročitao. Nojev oko je zapravo veće od njegovog mozga. To bi bilo to, Raja. Ako vi znate još koje zanimljive činjenice, pišite dole u komentare. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!